Сегодня в школе-интернате проходит большое мероприятие под названием «Жылбасы Наурыз». Приглашены на праздник родительская общественность, ветераны педагогического труда, члены Ажелер мектебі, Аталар мектебі, социальные партнеры и меценаты. Түркістан тасы ерді көктем, көзімнің жасы ай-ау еркем. Наурыз, наурыз, жылы жеткелі ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау ай-ай. Наурыз, наурыз, жылы жеткелі ай-ай, сарымай, тары көже төгілді, ақтады жайдау.